Odrinu Sobu. Ona nije više beba, stoga mislim da je ovoj sobi potrebna promjena. U pravu si, Aurora. Pozvat ću odmah radnike da dođu da nam pomognu. Dobar dan, gospođo, kako da vam pomognemo? Hvala što ste došli tako brzo. Pomoći ćete nam da iznesemo stari namještaj. Nikakav problem. Sve smo završili. Hajde da počnemo sa farbanjem. U redu, draga. Opa! Ovo već izgleda mnogo bolje. Hajde da dodamo novi namještaj. Okej. Tako. Baci. To je dovoljno. Obožavat će je sigurno. Da, uspjeli smo. Predivno. Hvala na vožnji, gospođo Vilo. Nema problema, dušo. Ovo je tako cool! Jako mi se sviđa! Drago mi je što ti se sviđa, dušo. Hvala vam puno.